Ketheka mutegeri bwega nontuba kuona kanya kugwatanira nawe nikiri weru ncuma thaa 3 twine chetu festival season 2 nejete ntariki 8 mweri jwenana mwaka jojo ichindire tigiti ya mambura jaja Kimiru wascan QR code eje nochoke biuria nikenda wigwatira tigiti yako. Igoro hakari bagishigo mbunge kia Olkalau ni baraumere na gutara mbunge wao urani wa kiama kia DCP mukamati bendera wa UDA agechindwa na kura nkuru kia 29 na bwa kiama ba broad based government bagitetera na kuga ni barachindira ithurano binge bia ubunge na kuongera batikomakwa boba DCP bakiuga bira bachindirwe batachindi tabora barachindire kia Olkalau uthimaninya na ndebo kioneka yende bobatane ate nterecho ijire ikiuga ninganirine ngugi ya rifari urani wa ABC na nandekere gitigere ne kuona kethira mpumi chiegoro ikoneka kere kithurano ke 2027 utukubana arwa turi kuria kuri mpumi cha kithurano kia igoro ikona ni ambiche abora kithurano ke 2027 giketherwa gikari arana bautwe 23578 niyo namba yetu ya SMS jajani zarato kuthuranirete utukubana arwa kirente chetu Yarato kudhurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Atongeria mwanya bathirikari kugabo batuma ruka kiri thirikari Rais Ruto. Akiama ba ODM kugaba karungamana na Rais Ruto na kumuchoke gitine kairi 2027. Akari kwariria mpumi cha kithurano kiegoro kia Olkalau na James Mithika akiuga UDA tena uchamba kairi. Narua tugakuretera gichunchi kia bithatu na kia muthia kia rugonoro mwanya rukuo mathabaune. Onbetagwa ntinyari kinyo monanero mathithio tukubona arua ni Maureen Kirimi tukanjeria nteto chietu murueri gitikia ugavana aja Meru na tigitia kiama kia DCP Mithika Linturi augete gutenkanja na ndiru twatio mbaku ya kura Linturi agitariria mundhure urio kagitagaka ni umwe na ni Ruto naro ugete kiria kironekere Olkalau nikio gikaumira kithurano ni gya 2027 akinyiria njira ya Ruto ni kwana na kire gavana Mutuma akimwira na koronia kira gukoronia nuntu atio na kanya ka utungata kaire ta gavana wa Meru mutugikare na ripoti ije. Ni musafara juria mubangania munene wa kiama kia DCP Mithika Linturi nora ni muruiri giti kiongabana Meru atonyete na juta unine amawa akiona ni gikeno kiawe kia umbani buronekere bwa DCP nterecho Olkalau akiuga karibana uni baraba chokere giteo kira kugane batunyine Rais William Ruto Songo are autorita churubare buru twati watu aneketa rio wene ato ekera ibo notibu atatu thithiritie ende anto ba Olkalau ibato chokerie sima ibato chokerie tobo to abadia tawo Kasongo to mwanya 2027 na bibaraka bya babionde kura ya Olkalau erare kura ya maana sana ke mlima Kenya erare Tommy no ntotorenda kumenya ukweli Kasongo anakuja na njigamba hata nasema hapa akuleto na mtu yeyote kuomba kura. Sasa tunakuuliza, mimi nakuuliza wewe Kasongo, hiyo kiburi yako ya kusema hapa ulinjileta ukaniombea kura, mbona hukuomba kura Olkalau? Otienje ate mwene kiongozi wa mlima huu anaitwa Rigathi Gachagua, kweli ama urongo?
na ndiri nturi no retie mwingi mwankene jwa ngiri jiri mirongo na mugwanja kithurano nekiu ni baumire baringe kura na wingi ya kwanya Rais Ruto akiuga ati na inyakinya iriku ya kuiya kura. Orora wa Kasongo eno uwezo wa kuiya kura. Mimi nataka kuambia hakuna uwezo Kasongo akona wa kuiba kura. Kile na waomba ibabwe bokere tareki 10 mweri yue nana oringe kura natoka anye Kasongo asubuhi na mapema, tutamsafirisha mpaka kule Kusoi. Arambe! Kuru kina menerete waziri Geoffrey Rukuni kiria kuwa ni muthwa Meru na kiuga ni wa gutumirwa ni Rais Ruto kugaukania kirima. Huyu Roko ndiye William Ruto alipatia $40,000 yeye achukue sahi ya kunifukuza mimi mwenyewe. Huyu Roko yule alikuwa hapa. Roko yo newe RMP wa Mbeere North. Antoveto wabarita biashara ya Mera baba atora Chicago aetherie nyumba cio na cianto bengwa Mbeere Chicago beta ugweri. Alafu Roko anakuja utatukutuambia sisi watu wa maua vile tutakata mlima Kenya atinashoka. Baada toma kwa dhurano neko toma kwa dhurano na Embu tata nocia mweko akariana mukalenjini le no wibwa no makuibwa muthiene ntumo ya rinturi kiringa na mutumanto ethingia tekyo bona tomwanie ibana bakwa mbonoko ende wenu mbonoko ende asiende mbonoko ni aftam aende monoko wewe beba kile unabeba weka kando utaenda utasafiri naye. Lakini ukitaka kuchungana na sisi ni shuma ya ndoshi. Ichuma yae akamba na chume ndoshi. Oh bwana. Keripotera teto shewero Juma reakwari etwa ni mutuge kare. Kiama kia UDA ni kiethire gigichinda ithurano binini bia Emuru wa Dikir na Mbeere North na guchinda kiari gathigatikwa kia DCP ndipo bata kumenya ni ati DCP itachindi na kura ire nyingi mono ithurano ne biu mono kia Mbeere North na goro gicigone kia Olkalau DCP yachinda UDA na gichunji gikinene bo kadha bobo bukionania uchamba burana andikia makia DCP burana kio kinya kethira gitena ukurubu nene tabwa UDA onde no Gladys Wanga wa ODM akiwa IBC ni raritire ngugi njega na DCP bachindwa kire kithurano twetete bakoro tankia mayo ya miankana ithurano ninthuranirite report ija. IBC netumiretie Samuel Kamau Ngotho wa DCP tawe muchindi wa ithurano binini bia Olkalau mpumiji kieregirwa kuringithia bonene siasa cia Kenya. I think I'm very excited to be announced as the new member of National Assembly representing Olkalau constituency. This is the second member of Parliament for Olkalau. Bwambere uchindi bubu ni bwangurite rekodi ire ragwatiri ni broad based government ara mwankira nande bachinde ithurano binini kenda kire 10 bira bithithikite birene amwe na Banisa, Mbeere North, Malava, Emuru wa Dikir, Kasipul, Ugunja, Baringo, Magarini na wodi ya Kamngetuni. Olkalau nande gichiara kana Kambere buruka DCP kuthungira kire mbunge nene ya Kenya. We want to congratulate the winners of the by-election yesterday, our brothers, our brother Ngotho who won. Lakini tunataka kusema tumekuwa na by-elections 10 constituencies. 9 out of 10 is broad-based. 1 out of 10 is the clueless people. Kwa hivyo, hiyo si ranking baya. 90% is a pass. Jothurwa, uiye giwechegi.
kinya kethera aregani ni bakugerera roje rwa mpio umbani bobo bwa DCP kere ithurano bia Olkalau roje ruru rutenyara rua na gitumi ni mwanya jwa kura cia DCP na UDA ni jo tuko na muthenyare muchindi Samuel Kamau Ngotho atete Samuel Muchina Nyaga tena kura imwe kana ijere indi ni kura imwe na imwe kura 29,990 mwanya juju ni jo munene muno waringithania na kunge kura kinya kethera thirikari ni yachindaga na kura inkai muno kwa ngerekana Mbere North na Relio wa Muthende achindire Newton Karish na kura 994 kana Malava na David Dakwa achindire Seth Panyako na kura 1,354 na urikana guntu guko kunthe withere ni stronghold kana guntu kura kugwataga mbaru thirikari. Bunge bura bukaringithia siasa bonene ni mpumiji kurikithia kauma mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ari na uge bobu nene Mount Kenya West na bobo bukongera baita yawe kiri metha ya siasa cia Kenya. Kwa Kagita nethirite agichitua laingo na nande kuri na ukuje ate kauma ari na ugwati mbaru bobu nene. Boja thatu ni gukonia Profesa Kithure Kindiki na kethira ari na umbani bakuretera Rais Ruto kura chende cha Kirimara kire kithurano gia 2027 wategera kura ile thirikari ya chindire na chio Mbere North ireri Mount Kenya East na ile DCP chindite na chio Olkalau ireri Mount Kenya West umane ati mpumiji kuombeka igataonyithia Kindiki acheke siasa. Amona bo ute DCP akegunikite kumania na mpumiji IBC na ande neritete nkarari gukirikano baba inge barari na ugwa kura tiomba kuiwa ontobora na ande buitete kaigwetie kiri uroga chindo 2027 ontobora bori kithetwe ni Governor Gladys Wanga. Asanteni sana because you have delivered a credible election. Before, everybody was saying, oh, IBC this, IBC that, IBC this, IBC that. You have delivered a credible by-election. Everybody is in agreement. And when we go to 2027 and the broadest team wins the election, tafadhali msirudi sasa kusema tena IBC iko na shida yoyote. Kwa sababu tunajipanga kwenda mbele. Kiuria na andere, mpumi cha Olkalau nikiona nirigea mpumi cha 2027. Nandi ni medho na mato. Ntinyari Kenywa, Wero Njuma. Atongeria mwanya bareo Minister Geoffrey Ruku abunge John Paul Mwirigi mugambire ndikiri na kinya wakorotwa Dorothy Muthoni ni bakinyite mamburene ja sukuru ya secondary ya Kirindine irerigishone bunge kia Gembe South ni are mamburene jaja bonekete kuigika thirikari Rais Ruto bo kadha rindikiri kinya kiwa Ruto nendete muno abunge bamero na nikio bari murengo ne jwa tutab na bakaigika Kindiki atweke Rais kithurano niga 2032 nwe Antonia Wesies Ruko akigabota Kirimara bate tayari kwebera nyume ya Ruto na Kindiki akinyiria kinyantweko ya Kirimara na kuwata Mount Kenya East bakaringira Rais Ruto kura na kujuria gikabo kenda ko muchoke gitene. Dennis Mugendi na ripoti ija. Irintu kuimwa kinyume ya thirikari konwa kanyoni kali na lire kithurano nekia Olkalau na andi minister Olitingogi ba mwingi kiringa Ruku mubunge John Paul Mwirigi rindikire muririo seneta mubunge Dorothy Muthoni amona atongiria bangi ba witi kithurano kiu na kwa gituba makia mwena joboga itijwa kirimagia Kirimara no bakathura Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki kithurano nekijite kufika Meru kwenda mpaka mahali naitwa Isiolo ikuwe Nduo College. Ati ndio wakati tunaambiwa one term ati serikali ni mbaya, one term ati Kasongo ati Sabrano, tunawaambia pukurusha karaba che mshindwe shetani pepo mbaya tututisha na mambo ya Olkalau. Wasinje wakaanza kututisha na mambo ya Olkalau. Hiyo mambo ya Olkalau ni ya Olkalau, mfanye vile mnataka. Sisi watu ya Mlima East, sisi watu ya Mount Kenya East hatutaki kunjua maneno ya Olkalau. Yes, tumeona what happened in Olkalau yesterday. Batoto leo toba Mount Kenya East wacha tujipange. Si ni ukweli? Ndebe toneta lo mwanya nebareta lo mwanya tesa sawa. Batwe totetegeria kuma thirikari neno nto thirikari ne ni kureta maendeleo ya wananchi bakuona na batu mheshimiwa Ruku
tuko nyumba yako kuendelea na hiyo maneno. Wacha mulima ikatike, kwa sababu kama mulima imeungana, sisi wa Meru, wa Tharaka, wa Embu hakuna kitu tunapata. Sawa sawa? Mheshimiwa Rais, tuseme ni tamu ngapi? CS Roko, vile utatupanga hapo ndio tutaendea. But I want to finish by asking you, let us support His Excellency President William Ruto. Let us support Professor Kindiki. Na sisi wasasi wa Kirendene tunasema President Roko ni President Ruto ni tu. Yake undari yangu wene. Kwengu hiyo karikete Gembe South. Kwengu hiyo bonete. So mendele kurtangwe. John Paul wanchoge ngwe nerenge. Asiari wanchoge ngwe nerenge. Wanchoge ngwe na wanchoge ningwa. Wanchoge na Mheshimiwa William Ruto. Wanchoge na Mheshimiwa William Ruto. Mheshimiwa Rukwa chogere William Ruto ate. You people, you need to be very thankful. Kwa sababu ukiona kiongozi wa nchi anampenda member of parliament kama vile John Paul anapendwa na William Samoei Ruto, ni kama vile mimi napendwa na William Samoei Ruto, vile anapenda wabunge wote wa Meru. Let's support ule mtu, atakufa na sisi. Mwere bawo kuba bageringe sale na otire rure lyacha muntu wando nane kwebe abatako me ababa osatia ibaba wo kuba bageringe tulaba wa badia totire bonge kwa mheshimiwa ogeta Nairobi era mheshimiwa Ruto tuko pamoja na yeye batwe tuli batumbi. Dennis Mugendi, Weru Njuma, Sukuruni ya Kilindini ndi secondary, Wandini ya Kachio, Gembe South, County ya Meru. Mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na akinyite gĩcigo-inĩ mbunge kia Olkalau mathaja makainyu ya gutumirwa kwa Sami Kamau Waweru twemo bunge umweru wa gĩcigo kiu ni arawe na kiama bangi bakiama gike bakathite akariba guntu guku ndi kubakurukia kujuke gite kiu kire nikyo gite bajukitie kiri kia mbere kio bunge. Gachagua akiuga ntogo irebonete thirikari noyo bakabonye kinya 2027. Shida yetu ni wasaliti ya jamii. Kuna ile mama ya hapa anaitwa Mama Mwaganu. Aende asiende? Aende asiende? Kuna yule mjumbe ya hapa Ojoro anaitwa Mochera. Aende asiende? Kuna ile kijana ya Kinangop anaitwa Kwenya. Aende asiende? Kuna nani mwingine ya msaliti? Kuna yule wa Daraka anaitwa Gachagua kama mimi. Aende asiende? Kwa hivyo tumetangaza Operation Fagia. Wewe Kasongo, nilikupatia onyo. Nikakwambia usiguse mlima. Nikakwambia usijaribu kugusa mlima. Ukagusa mlima. Ona ile aibu umepata jana. Na bado tunakungojea mwaka ujao. Tunangoja wewe mwaka ujao. Nikimalizia, wewe Kasongo na Murkomen umetuma goons hapa mlimani kuumiza wamama, kuangaisha makanisa, kuharibu biashara zetu. Umetuzoea sana. Kwa ile maneno umefanya jana ya kutuma askari wanajisi ya kina mama wetu, ya kupiga watu na kuua vijana, tukuambie mambo ya goons hapa mlimani. Tumeamua hata tukubali goons wowote akuje hapa mlimani atakabiliana na yeye na watu ya hapa nyumbani. Mara ngine mnasemaje? Ni one time. Ni one time. Mimi nimetumwa na watu wa Kajiado, kwanza niwaambie asanteni sana 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 sana. Huyu William Ruto alikuwa anajipiga kifua. Si alikuwa anajipiga kifua? Ameenda hajaenda? Ameenda hajaenda? UDA imeisha. Watu ya Nyandarua hii, headquarter yako ya safari yako ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya kutokea leo mpaka mbele ni hapa Nyandarua. Neguo kana tiguo. Na wacha nikuambie Your Excellency, kura yako ya urais inaweza ibio mahali ingine, lakini hapa Nyandarua we shall guard your vote with our blood and our sweat. Neguo kana tiguo.
Kanisa atongeria bagisiasa na kinya kariba nture ya kathande ni bori chochonkone bwampwe kuthithwa kienda kuona kioto kiana bathatu banjemwe bara bateirwo turubwa kiumia kithiru bakiaria mathikoni ja bathatu baba aria baugite kurinda bata ya uchonkone bwandene kuthithwa bakiuga no mwanka kuri untu batamenyithwa bwegie kuragwa kwao na njira ya kuithirwa nyomba. Rita Mwaniki na ripoti ya Keva. Kurai na Kieva na Methori varia mathiko mandu athatu a family imwe aria mavivire nyomba nginyagia gukua mekikire mwena wa Kathande gicigo mbunge kia Runyenje. Varia ekari a mwena uyu vamwe na atongoria marakumithia giko giki kuona kurerikana kuri na uvotekekanu kwa mavivirio mari toro kumana na ngucanio cia migunda. Kuroneka ta kwa ina njama kana kwiyondwa bangitwe ni mundu either niguo kana tiguo twiragwo gutimwe ina mucuthiriria wana uria wekarire nthi akithugunda kana akibanga undu tocio gutingorani na uria warutire wira wa kurikiriria na twiragwa ati Ngai ndakareko mamembererari utasaite uria wanasaithia andu aria engi tomorendaga kuri ukomesere thaino thiukari ukatuomesere tu thiukari kiria urena kio thiini wa kindu gicuku no uravandire muci uyu na watiga ngumo iro rendaga gutiga ndutigitwe ni thina na thina ukumite vuva tukiumagarukagia andu iciro cio rwaku rugakorwo rwikaria atia. Guko riu makiuragia thirikari na mvonge cia uthuthuria gwikana ivenya niguo aria mekire giko giki makore makinyitwa na guocerwo makinya mavio ma kiwatho. Kieva kiria ni nakio ni ati maundu ta mama ni moneku Kagari North muno na mamwe ni andu mekite maundu ta mama, lakini bado tutia nyitu answer. So ni kuuliza vitengo zote za serikali tupate jibu ya hili swali tuko nalo kila wakati. Najua Justice MCA elected Mwariama, na kuomba sana ufanye juu chini ndio hii familia iweze kupata justice, tuweze kupata mwenye alifanya hii kitendo, kwa sababu si kitendo mzuri. Nita bishop uria urarithagia maro mama na urarithagia ndwaya ninauga tu na ninageria kuga na vija thirikari igeria kurumiriria kivoto giki niketha gitwike gia kurugama na gia kinyanira tugacokia nga. Kaunti cia ruguru Rucerwamba na Rogers Gitonga mathi kwa mbirarari imwe kigongona kiria kiratongoretwe ni kanitha ngurani. Giripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbeta Rita Mwaniki wa Musiri. Mutegerero TV bwega nuntu bagweta na mbere kurumira Weru njuma thithatu kuri na kiura tukurio tukubana rokarana na bautwe kithano kuthugania mpumi cha kithurano kia Olkalau no chui nikionaniri kia mpumi chia 2027 tana mbere kwarana na bautwe kurukira 23578 mkurukino udhuro gitiga gichoka gya gukurukira Facebook na kinya YouTube aratoli live kagitenega kanthomento miri ijiri ithatu mbere turi amarando ja kibiashara. Eve Nashkana na it was a rehearsal. Frank Zipia were not at all. Enoch Magara kuita kuiva, especially Kitia President. Ij Karim Maruga, that's how the raia wa Kenya wagrada mejam. That's the pain that we are facing. Ita nambera kwa na bautu 23578 ni namba yetu ya SMS. Tika kinyage chokia kukurukera Facebook na YouTube. Twachokera tukithatu kia reri antuma kiri achiari kenda kuithigika mutarathajo kithomo kia CBE ugeta kuraja ninchokerete. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Fine, baby.
kibanda na nyumbani, anywhere. Hey! Tunalea, lea na lea premium. Tunapika, pika na lea premium. Tunashiba, shiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea Premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Mutama niyo kayo thire otwita kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia Mutwaja gairo bitego tutethia neke. hai tokorega Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngurachagwa na guchenga iko chenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha, mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidhithetu na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Inkara yusionde iji na singo kusia mwari mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone ija tukonu orimi kinya ng'ombe rero teria lita 35 iri ari urondira ng'ombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitere maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwari jumwe na ikendwa na arua na mwari mwake tega
Tega nkara, tega ngukuitu ithioga tueri, tega isui, tega. Pere itu batusanure. We, tuchanure ni tubu. Wenda igukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku. Tumira Joymax Feeds kirengoku, ng'ombe, nguruwe na ndithia ingi chionde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. Wega ntubagweta na mbere kurumira ntisoche tutugicokera mwerekeri wa kithomo ndene sub-county ya Boris Rachel Mugono rete aciari kuika mubango jwa kithomo jwa CB jurende ju zurikukagite nega kaugite kuri aciari baba ingi bateonekete kunganirwa nikire bakuga nibo kwaga kwerwa mubango jujo bakiuga ni murigo kiribo ni arakinya orete skuru chantu kiumbe kwandika ari mubarabari na kithomo kire gikwendeka. Murugamiri wa kithomo Boris Rachel Mugono rombete aciari kuimberia kithomo kia simbi gitumi nontu aciari baraba ingi mwankira thino batekira kithomo giki manani. One of the complaints I have received from the teachers was that the parents are not ready to be engaged with the teaching and learning in CBE. Let us be very active. Let us be committed to our teaching and learning of our learners. Aciari bagatigira nguge arimu. Mwalimu ombere imuciari. Nakinya mwana umakire ninde mwalimu erethe irotene erethe anegitera school mwalimu ora mwega imuciari. Kenda na babetu bakagia mentality ya kwenda skuru batigae manto ya mathokuta ya bakuthirija kwithia skuru. Amwe na boborecho na kuromba nkinya tongoria bachukuru cia kiumbi cho private school bakara kwandika rimo bagatigagira bakwandika rimo bara bathomerete wire no kaingo murito na kithomo kiega. Private directors, we have a lot of challenges. We groom the teachers and then the TSC takes them for the permanent job. It is a challenge, but when we are replacing them, kindly ensure you go for also quality. I visited another private school where I found the teachers in that school are not trained. The teachers in that school are teachers who are from 4 leavers. Some are teachers who did careers that were not related to teaching. And so that means that the school was actually mandatoring the learners. Let me call it mandatoring. Because now if you bring somebody who is not trained to teach the learners, that person is not going to deliver. Bobo aretwe kire kiatho gia kurugura irachi bia junior secondary school ya Wasteland kuranginya ciari bakugamba cica cukuru mwanya mwanya tikinya cukuru kagita karaka bateri nonto barabara kuthukanga. Nagwa tugukare na dedication ya classroom turaka irasi turaka kia grade 8 grade 9 grade 7 ngai turakire rap na computer room na ICT class jiracia naja ngochokeria MP onaja nkatho nonto indorona rengire mbari erima ngande akari membari yake nare menjira cionthe kenda aciari banaja bagaikaiana bao skuru ira bakwenda batenda thina na thirikari ite na mbere gututethia no tutategera tukuona rimwe kuringana na kiroferia ire ndene ya bure kana Kenya kwa ujumla aciari bakuinyereka mono kwa thirikari nejo kionjukumu pethera bena kibao mbere gutetheria aciari kenda ana betu bethera be tegemeo ya ruju usuroke na masaindi taiji cia nkando batiomba gwita kugira aritwano no ndunjira uteo ko inya bara batu tuguicomia bakaikureta ndeje atoikaira na eturano nikenda bakomba kuona quality njega ya kithomo kuma gicigo mbunge kia Buri nkiripotera Wero Njuma niukambitaga ki Mutegi kwa kariba kama Noro wodi ya Thwana ndene gicigo mbunge gatigania West niba gukurukira kagita gako mukumania na Wagibaru thina ire kinya iringithitie ndithia cha bugite ni untu bobo mo gukinyira ruji na nara rureja rukai na bobo kabarazimithia antu gwetera na wakagita gakaraja araba kiuria tongire baona ndi gutonyera na kubathiriria thina ije na njira kuingia mawira ni jao jarani amwe na kubathiriria thina ije ya ruji Brian Kimathi na ripoti ije.
ni kwaga ruji rwa kung'ana kuretete thina kiria kariba kamano rwa thwana wa Antigenia West untu nandi bakuga butumite kinya kumenyera ndithia ciao kwa ya thina batu thina ire turite muno ithina rui tutiona rui ng'ambe cietu kayukua ni kwatia rui na vile twina atongoria ende nkaria ratire kithima ye itwenjirwe no itwakujerwe rureya ruonthe iruraurire ona ro kithima ona rwiko kamwe timi wote kwiyotwonera kithima kibokia karire kato akwe inyonta kweri na nwerigirite kura mwaka yu twitite oringiro ibao twathirwe nyonta rui na ng'ambe cietu ciathira no kemenya batu ko tutwerwe ng'ambe ichietira Rwanda ende ina joithire nonto bwa nyonta atwena kinya twana turere weta skuru nonto bwa aja rui rwako orangu mwanja namba amunguluzagia mburagia mbia unguludia muto ngaguria karamane oguria ngathie yo barabarene ntegomba weta ayo ana no twekerere kithima na kithima kuwete na roe ndego ni nkoro kinya iroko ndego na nyebya thamba bya motie na ntere inkaira ni wirigiro bwao kuona ruji bakiuga ni kaumo gati kung'ana na gutuma bagietera gwagagitaga kanene na ringi kinya kwaga buru atu toria kuma rokere mutongi yo mayoria mathaya ile na yo regia kuria mathaya ile ko acha rwa taurerwa inya no rongi amutaurera bwaeta bala iboka irwera kakima bokaria na rero ora buratia kinya bya korwe inya kakima kau na unigira kimiguigwa maruru sana yo igwithira batu erie turi twairo tugonjirwa kithima na kwa mbere kithima gitu enjero kitinyambi kwareria imanto ya roi ko kirwena thina sana turite thina roi muno na ikwatwikira twikwandamana batu atwalebi na ntureka manoro kina antu ba utheri muno na twatwika twi illiterate ko inya literate ichienda roi nandi ni romba reo kili atongeria bao kwithira bakirikana wirane bwao kubategera thina iji ya ruji ende mwesimi wa buru ona bo totethia nonto batu ntore itothirite inyonta pio ninge kethia ko kwenda tokua twathukuromba we yo twilelere rui ro paiburo twenjilire kethia itena rui utore itena rui ume kethia na twajieta kaina na torina tukarita rui rungi tunywe tura kunywa ndo one time lakini temenya ko tankiwa two time community safa nonto baroi ke report la Ndeto cia Weru TV kuma Tigania mbita Brian Kimathi. Kanisa ya Methodist ni twire rumirine nkuchano cho utongere kwa miaka nandi na arara muthia mabishop Kathuma bejere amwe kwengata Bishop Isaya Deye utongerie na arakuma Bishop Dr. John Maromba urenwewe na muthigo jo nandi amwana kwithirwa Deye na ageririe kinya gwita koti kurungika kwengwa kwawe kethone kya gwikira Bishop Maromba utongerie ne baba ingi ne bamurombere guchokaniria a Methodist na thire ichokere rone giki kya murungu inde mwana bo there kanseneje ni kuoneka jaka iri gatagaria bamwe bakioneka gukaraba kime na irio tongere bonande imbio ngo kurea ingi kaniseneje atongere na shirika babare bakaroe jamwe kenda gwetithia ruteto na mbere Anthony Kathenya ari na gichunchi ke bithato na kyamuthia kerugonoro mwanya rukuo mathabaune Migambo ene kigwatagwa mbaru ni bamwe babalabale OBC na Bishop Deye. Wale ambao walishiriki kupanga kumpandua ofisini wanakisiwa kwamba walihusika hivyo kwa sababu wengi wao wametajwa katika hiyo kashfa ya kubadilisha na kuchukua sehemu kubwa ya shamba la Jomvu na kupata fedha nyingi kwa kuuza na kuweka pesa mfukoni. Lakini kama Wakristo ni jambo ambalo tunastahili kukemea na tulikataa. Bishop Isaya Deye akengwera kuga kwithira umetentere jambwa ni onto bonge batumira bobisini na mpwe atongera baba kigwetago kabila tathi nengi dite na mbere kwinyire kanithe no because I strongly believe one of the things that I was flushed out kiaibu out of the office, it's because one, I don't come from Meru, let me say so. That is really unfortunate, because if that was to be considered sheria ifuatwe ingekuwa vizuri,
lakini kwa sababu mimi ni wa kutoka pwani, ni wa kutoka mtu ambako hata haelewi, somebody from there cannot come and lead this church of ours very well. And throughout my ministry, I have performed very well. I became the conference secretary, and even they chose me, they elected me when the church was in turmoil. Wakati ambao kwa kila kitu kimeanguka, mambo yote yameharibika, the church elected me. Endelana ande ite conference irazuranire. Gitega presiding bishop kayo kumomero. Gitega conference secretary kayo kumomero. Gitega treasurer kayo kumomero. Eu nande ne kumira kliali eu tribalism. Tonto kinyomba kuigwa micemanio yonthe nthiguru yonthe tucemenye tukiaragiria nthiguru yonthe Kenya yonthe tukiaria Kimiru. Okona bishop akiaddress a national meeting na Kimiru. Roirogo, sorry to say. Amwe nogulo ale bishop munene kanithani Stephen Kanyaru ni aleganete na mauntu mama. Kanyaru akiugaga Bishop Maromba alitongire nbula kubaterie na ni athiete na mbere gutungatira Kristo bakanitha eno. Amwe no gukulingana na Kanyaru kanitha ya Methodist kwa kagita kala kwithirito kwina mpatho ino ni tete ya Kristo baingi indi thaino ni baete kibarua Bishop Maromba kuleta ngwataniro na walanirie kanithani ino onto burampa kom de botethithekete bwa mito atete members baingi muno ene ntiomba kwera ibachoka kana batiochoka no ntegwa report ile study committee irandiaga ito gwetekia na berete akoleta kanisa amwe na netete na mbere akiaragia akeriyungwagira ntere mwanya na mbere tiorede kuriyungira makanisa jonde ntere mwanya na erekeire ne atikole ni alete antu amwe na itomo watambaru kule mantu jonde na tukamo watambaru nikenda akaomba kuwate na kanisa ya imwe. The best thing katone ora kulitangugi no mabula kezwe nabu nuntu bo mutongeria gwitania na antu bonde najo ke kanse egitukene na kanseje kuchokanira ne umebura gatumira kulingana na dena bandi ae Bishop Maromba athiete na mbere gutungata kanitha eno gwitukira katiba enkuru katiba ira bakuge arindithire ugaruruku kenda kuleta mugaruruku kanithani amwe na kuthiria mpatho ja utongeria ile jithiritwe irio kagita gwa kagita rande kulina katiba njerwe thithitwe revision ne kumira conference yeji irazura bishops na presiding bishops etira batira kujukirie document yeu keterwe na kila kiombo tethia kanisa chokanira ni document yeu new standing order new constitution ya kanisa echokerwe ejokwe na standing order ciandikwa kuma kiyo na yambire kuthingatwa kanisene ikiwa kikombo toma kanisa ichokanira. Time has come for changes to be seen or to be applied in our church. Whether they resist or not, it's time for change. So they cannot go far. The best thing is to accept. We change where we think it's not very nice. You know, our constitution is not dynamic. I mean, it's not static. It's dynamic. It keeps on changing. We will accept it. Where it is not doing well, we will come and to improve on it until we will get the final document. But for them to say hawataki, huo ni ushetani na washindwe in Jesus name. Russia Methodist Church in Kenya itethira ogethira tutomba kukurukia document ye whether nun tureni oe kareta kugaruka buratu kuthithia mantu turithithia mantu na style ria thithakia 1967
na twi 2026 kou amemba ba kanisa ibetekere na bathome document ino ntui na maoni ya mea mageria metu makwalanili na obisi ya Bishop munene wa kanitha ya Methodist John Maromba matajara matunda kuma mji munene Nairobi. Mbita Anthony Rangi wa Kadenya. Pega sana Anthony Kadenya. Amwena bo kwethro bagikameria riringi arimi bandithie cheria kuma wardine ya Mithero ni bataririte wagi bwantwa ega agwekeria reo na kinya gwa kwendia nera nandi bejete amwe kenda kuthithia cooperative yao na mworoto jwa kweberia thina ije bari ne urimine bubu baba ingi barithi bandithie cheria nandi bakiangaika kuthiurunkia reo na kwendia na maguri jarinzi guru Martin Mugambi na ripoti ije. Arimi beria bawandia Mithero indi bambiritie mutaratara wa kwebanga akenda kubwithia na kuongera urimi bubu area. Nikenda murimi aombe kuona matunda mega kubetukira na urithi wetu wa ng'ombe kana wa mburi na tukwaria na twarikanira ni tukuform a cooperative ira tukamita Mithero Dairy Cooperative Society na nikenda riu yombe gucurikira mauntu ma wendia weria thina Mithero ward. Bakiaria muchemanio wao mbari ino cha Mithero baugite bo batwire kuringieria miuro batona kura kana nkinya untu gwa kwigeria ririri yago na kanya nigakoneka gagwira twagwatana tucoke tunenkerwe kura nikenda twitho tukigageria letu na tukigageria urite thuka no ntwiria letu tukaiga inde turutha kienyeji yao ligesha kuga mtu ule ukite akenda ugateukia no kana tunenkere ngurwe kana tukanenkera kuru kauria mtu no ina kulo nenkereria yakwa na that is the total waste na we have invested a lot na gutuma ngombere gitata itho ina iria muthia bainyiritie thoko yeria wandia Mithero no akinyamara na bendagieria gukurukira tuchuba kana nkinya kuringia area ria guntu tukario ugu twitutulite twendetie eria mlimo wa nithi na private sectors na chuka kukwendagia kithukio na suba na njirani kwina antu baturite bena ng'ombe bena eria ringira kinyu wonaga mtu alira gasuba eithite ona antu baba nema nontu suba ni tukanitio konaga mtu anduka alira na unyuma muthia baugite bono abende kwithondeka kugwatanira kenda kwimbaimbaneria kuthongamia na nkinya kubwithia urimi bubu eria kiri wandie ni a Mithero antu bonde ni mauke tuthura ni gitutumbi na twathura gitutumbi to identified antu maria to identify antu maria serious ni kenda nuntu problem yetu Mithero ni leadership that most of our leaders okaga utuiko ukuthurwa ni kenda gwe inganite na gio kanenkerwa kiripotera ndeto cheweru kuma gichigo mbunge kia Mara mbita wa Martin Mugambi. Akari barungu wodine anjia bari na gintu kia ukenera nyume ya thine ya rujira batwire akiri ugukwirire ukinyamuthia kuringana na bontura ije kwithirwa iri kirimene nithirito iri thina ya kubainyiria ruji indi nandi bakunjura kithima na bubu bukethabo kibaguna bonene Duncan Mwathi no ina report ije. Akari barungu wondi anjia kishigo mbunge Kiegembe Centro bari na giokenera nyuma ya kinyamara kia mianka kathumba kia ruje nterino ukinyamuthia gukurukira MC wa Mwendali ara tayari mikakati ya guturambwa ol ntereno arikitie gutigira mbwa hol ino ekuringa ruje kiritangirira ria kirwe nterino lakini ria ruje rwa kugana rwa kunyagia ntureno nuntu bwa irima bira bidiurukite rungu kuonania pressure tagana ya kuringa ruje kuma kura ya kuyurie tangire kithima kira intekira twokerwe na ratwita yongwa kwithira turethira itirwe ite anything kuratweka tweweta ki mweshimiwa twamwelesa thina cietu urikari atumire engineers tweta bokura mporoko twa survey nara intake cioki tuono tero irumbo kinyao na inya intekira cioki guntu dry tero irwekuo na nontu bontu buu nire ire na option ye tusoe mbwa hole ndene yetura ri ani wakwa ndayanire akwo kwa rui
ya mwekuru kwa no mukuru atomba kuira ro ya itiara nkasiana kana manele rwero tegundeka muci baugite buibagerete kuthiuruka na maobisi matongoria barabara ya gukabere indi batono tedio mwanka kagitaga kana ibagwiritwe muno na kume itara karemarira ari MCA kinyaro antu barungu no barira kini kenda bona rui itara mwecimura wa karirite tenwe itaru Isaya Kanyaru itara kirito murungi na ro akaribe tura ribarira muno batono bathikira tweria in Governor Munya tena kana itara wathani bwa Governor Munya kwarema itara ya Governor kirito no at least iro bogere atangika lakini nayo kwatweka itangi wogerwa lakini utirui Mwendali andamanite na ataramu barabagatura bwa Olnterino augite ruyi ruru rukaguna ntu barungu na safe umwira yakito ishofu kwa bagwatanite na thirikari ya kaunti Ntereshe mairi ithatu akirikiria uritia kariba Nterino na Ntereshe ingi kwego bakithingatira mitaratara ira gwigua kithingatirwa ni kampuni ya Mewasco ahandi tukire ntu barungu ni that thirikari yetu tongere twingavana no care about them na tukona ruyi na bakona roi na twekera roi tangine ki bantu bambiritie siasa she kwantu baeke romitas itugere roi royo Mewasco na itukona management ya Mewasco ni witaboya baba nje barabara itembia sherwe bare ya around 250 manada tu agira tware iri constant antu bare ya manatano so ore tromitekira moderate roi rwa ku regulate kiripotera Weru TV gicigo mbunge Kiegembe Central Mbetawa Duncan Mwathi Kutujanira marieto tegintu kigeni kire siasa indi nande borea ni siasa gwitwirira marieto akumakire giskati kuja kire kambanja mantu jara antu bakuthithia antu kune iji jomba gutuma kaigwa taruthea ugachiuria kethira kauma itwitita bubwega Morgan Mweti ari na sende maiji kire rithorea ethaga Ritho ririko nira chibojo kurira akariba mara gachibwa gwatona marwa kana muneno wetu ona gutonyera ni atonyera tamejianto Chukuru weno dailo kumanda nde mwana munini etano kinyana magana matatu dailo na magana matano nende sabusibu wetu ametonyera atwijegembe tugitega mbare amburi eina amburi eretire ndikwiyogoro ndethe amburi yakwete ikuo ya mutano kwa bweje ikumenyina amburi ere ngicoka ndasemania mwekuru kiambira mburi kwa Samueli ere himbi mburi erathithagia kwa Samueli mburi amiethete mukoke kumeoro ate ungwa metumere to muntu atumara mwekuru oke manda mwanjo twathire ikinya kwe muntu ukuma umamete na mburi na ng'ombe na nakumama na mburi na nyaru are na arere na mburi ya itha na naingilite nyumba arere neo na akaingila nyumba na ndayukia uchunguzi ndamenya obwo mburi we nyumba imantu mutano uamenyerete kuthithia kana ithina ikarijigwe lakini muntu ngweke eya wokwe ya mburi atete kuria mburi era ya nyama hapana etete thie mburi emwe kuru eyete ng'ombe ku kwawe amiethi muka ibyo byatumire kinya mwe kuru ke amwebelie mucie waziri roko inteto ikarijigwe tunaambia shetani ashindwe tunawaambia shetani ashindwe imantu njogu Joseph Ntoeruaki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Oni mbigagwa agetwa geskati ngauga kabakyo. Nonto nembethagirwa ngimenya akire tumagetwa geskati ne mwekoro. Na mucie je twe mwekoro etagwa nyomba. Mwekoro yayogetwa mucie. Na ndi mukuru wakwa mbendete geskati nethiritwa kiburomba akura. Na muno ekoro na akoro benu keke anago witagwo atia Dionisia wa Ntoeruaki ntachenjia marietwa anti ukuria imbie tumaga Ntoeruaki agwa lakini ntuko ya kinyante menyane atagukara lakini thai nengo menyane bo bangeta kurugama nawe ne makatema bokamuringa nthe geskati akari ngwanthe agwatirite ngekoro agakwatira ekoro agakwatira mayuthi na kinya kanisa na ndithai ukamugwata mbaru na kinya ni ndio ndi wa mbere giskati kiu gekirwe blouse na gitamba
gekale bwega. Tumusifu Yesu Kristu. Ari biriri mantu ya janjari uriona atia. Tukwirwa batu turi ekoro twende akoro betu na tweshimu akoro betu. Amantu ya 2027 najo kauga atia. Na mbwira mwaka ya 2027 ndio kuo. Nari umenya Kajuju no akwenda gitegiki. Toriwa mtu akarira giteke human rep na ite achwe giteke inge kenda twetha twene ekoro bainge bakulukira gitene keu twetha twena atongeria bainge bekoro baraba kaumba nyako ya waite nara kiri national government. Kajuju no kuigwa biririwe ariuga ati kwenda gukara kumono nderikwa kwe baba kwe yabakauwa barenda tu okolokera mbunge nontu bomantu jauri tuge atia na inyake mero kiwa kambanja kemero kiwa atia na mochoki kwa watembi muntu are yabwera bomothure nontu na kwenda kwa mheshimiwa tuje gikiraitu murungi ari kiraitu natyo kwenda kwira akaribe gembe mwathanya kubwanga bana arabulinga yituma kiai kabona siasterisha ntuntuguru muntu arumwa na kolera atona kugitatea na kolera tafadhali hiyo mambo ago nago general mpuro wa bori pia ni ponyoka na nini na uongo ponyoka na nini na uongo ponyoka na nini na uongo na ukabila eti ya kwamba mtu asema kwamba antobetu batiania porque kwa kategeta na gembe ango bwalanga into antopatiania amwembere kariti atawe akwere mwaka ya 2017 akwa mwaka 2013 Imanto Njogu Morgan Muti Ridhoredhaga Weru TV. Tutonye bienine na ndiare agevana mutumanto ithinkia umbita kwithirwa agikira wira nembe umbithi baraba kethirwa bagichetha kire governors cup akiuga thirikari gatigira bakugunika na njira ya biewa biao kwithirwa bigiukirua burani ugambi bugwa timbaru ni ngwataniro ya gikundi kia the Meru We Want tara muthuri Muriuki agotumenyithia. Gavana wa Meru Reverend Isaac Mutumanto ithinkia kiarire mantu ja governors cup iraitete na mbere nerigiri kwithwa ikirika ntiko ikiumia augite moroto jone gutigira mbimbithi barabe na yewa bakwithwa bakigunika. On Sunday bweye bone governors super cup finals muchetho yo mbere yora governor ambiria yo ko encourage talent chia vijana betu na yo kinya mwisho ndene ya Meru County. Meru County, we mean business, we are deliberate, we are intentional about to support talent chia na betu, talent chionde kwa mbridia michezo, usanii, wini, iu chionde uigizaji, na unio turi nekenda tuhakikisha neto create opportunities chia na betu barabe na different talent nekenda baomba ko an income out of the talent irabe nachio akigwa tumirite michetho iji kwithwa kirwa andu acha kinja ndawa cha mbogita na kinya kuthirania biubia na banini irinjire mwe gutigira Meru ina urungika turi county government ya Meru ni tukurwa na mimba kana iu bia mapema kiria na betu muno barabara skuru teenagers na turiwa kinya ni tukurwa na ndawa cia kulevya. So even as you come on Sunday, bear that in mind. Amona bobo Governor Mutuma agamichetho iji ikethwa gita na mbere o mwaka ende ugamichetho iji kirika ntiko ikiumia akethwa akiantukanya kwigirirwa amwe na ini takinya kubakanya kakona mubira jo World Cup aja kinike kinoru kukethira kwina entertainment, our local talents, musicians, spoken word, actors, all these artists bakethira baria twetere World Cup finals together tubwikirite screen nene uwa screen nene bwana tubwikirite screen nene cia kuona World Cup finals na michezo ikendelea ngai mbere mutumari governor inio one of the ways cia ku empower anabetu na ku ensure that we are identifying, we are developing and we are connecting
the talents nikenda tumba kuona mbecha kwa sababu talanta ulipa. Ontobobo boke watombaru ne kundika Meru we want para boke na lempo embethe nibagunigite mono kumania michezo eji ira twekite biashara kiribo na kinya guest ba bejete bara baingi bejete ginto gitaba benchmarking ko acheti bara to ba baingi no bone kinya scholarship bageto chedra irabu binene and it is our joy kuona acheti ba Meru County bechedra irabu binene lakini nyake governors cup eje itokuona ko na teams cheerleaders na ndiko kuona nyaba to itokoro mugongo na itoko batiko itho to imenya thai na ndenya ladies no baite ngogea ko chedha mubira ngoge na bakaona income kumirau governor atokwere tutego support utheri turi go support no tugwitu kuona ugwe una nkoro ya vijana. Thank you very much no tubago choke the governors cup na tunashukuru kwa sababu mutuma autuiti tubure unatuita na tuene na nini na kakitu nyumbani na ninashukuru sana na Meru community tojokirie wini na ochethi boge ndokia mana jora mutuma kijokiritie muthuri Murioki Weru Njuma mutirejo kangangi. Pega mutegeri tugukinya muthia wa nteto cia Weru Njuma thaa twende mbere tumaruka nthome ntumiri njiri ithatu kiri ntumiri cia gukurukira Facebook ario tukubana ro tugukuritie kithurano kona ja kampuni cia kithurano kinini kia Ol Kalau nikionanirie kia mpumiri kithurano irio kiri kithurano gia 2027 kwa kumbirano Obadia Kiriminto Mujuria kwa it reflects what might happen in Mount Kenya West come 2027. Dominic Kirimi akuga no Kenya si wa Kikuyu pekee. Babu George akauga Undaku party is dead. Nelson Baya akuga not at all. Muthaura Sini akuga in no ways. Maureen Makena no akuga yes, they should learn from this. Guchokere nkatho cia mwanya mutegeri no tubakona kanya kugwatanira na bautwe utuko bwana arua kiri nteto cia Weru Njuma itana mbere gukenera mibango Weru TV nyuma kagitagate kuraja ni mubango Jo the Plug ni bitagwa ntinyari kinywa na monanirio wa mathithio utuko bwana arua o Maureen Kirimi ithirwa no tukububwega.